Amakuru Now TV, we are to give you update. Konje kuba ikaze bakunze mudukurikira ku mujyaro wa YouTube rekanizere ko bumeze neza cyane tukaba tubahaye ikaze ku makuru agezweho kuri no tariki ya mbere azukwezi kwa 7/2026 muri studio muri kumwe Anafisa da Silva. Rero amakuru yacu agiye kuba yashingira kuri zino ngingo z'ingenzi zikurikira. Muri aya makuru turaza kubabwira ko igihugu cy'u Rwanda cyatangaje ibintu bikomeye nyuma yaho leta z'ubumwe za Amerika ikomeje gufatira ibihano igihugu cy'u Rwanda. Aho rero Minisitiri Nduhungirehe yavuze amagambo akomeye leta z'ubumwe za Amerika igomba kwitondera mbere yuko ikomeza umwanzuro wo gukomeza gufatira igihugu cy'u Rwanda ibihano. Turaza kuba twabigarukaho mu buryo burambuye. Wowe uze gukurikirana makuru paka arangiye uraza kumenya byinshi bigiye bitandukanye twaguteguriye muri aya makuru. Kandi turaza kuba twababwira ko mu karere ka Gasabo umwana w'umukobwa w'imyaka 19 akurikiranweho icyaha cyo gukuramo inda y'amezi 7. uraza kuba wamenya byinshi bigiye bitandukanye kuri iyi nkuru. Hanyuma kandi turaza kuba twajya hanze y'u Rwanda turaza kujya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero imirwano ikomeje muri cya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho rero MRDP twirwaneho yatangaje ko yarashe kajugujugu za FARDC mu gace ka Baraka. we nuze kuba wajya kure turaza kuba twabikugezaho mu buryo burambuye. Amakuru yacu rero akaba agiye kuba yashingira kuri zino ngingo z'ingenzi zikurikira maze kuba nababwira mu kanya. Hanyuma rero amakuru yacu muri studio turi kumwe n'itsinda rigari rya Fisto Bihudu Entertainment riri kugenda rimfasha mu gukurikirana uko gahunda zigenda, yaba amajwi yaba ndetse no kureba ibindi bigiye bitandukanye. Muri studio muri kumwe na Fisto da Silva, kandi akaba ari ngiye kubagezaho no makuru mu buryo burambuye. Niba ari bwo bwa mbere ukurikiye ino YouTube channel yitwa Amakuru Now TV, ndagusaba nyaboneka gukora subscribe igiye kugira ngo ubashe kujya umenya amakuru yose tuba twaguteguriye. Hanyuma rero ikindi no gukanda kunzogera kugira ngo igihe cyose dushyizeho video ujye ubasha kuba uwa mbere mu kuzibona, no gukanda like na share na comment. Hanyuma ugakurikirana n'ibindi biganiro tumaze gushyira kuri no muyoboro wa YouTube. Rero reka amakuru yacu tuyahereye hano, aho rero u Rwanda na Kenya byasinyanye amasezerano y'ubufatanye mu gutumiza ibikomoka kuri peteroli. Rero kuwa mbere ubwo ni umusibejo kuri 29 Kamena 2026 Guverinoma y'u Rwanda n'iya Kenya zasinyanye amasezerano y'ubufatanye mu gutumiza ibikomoka kuri peteroli binyuze mu muhora wa ruguru. Aya masezerano rero akaba yaremereraga u Rwanda gukura ibikomoka kuri peteroli ku masoko hirya no hino ku isi rukoresheje ibikorwa remezo bya Kenya, haba mu kuyibika ndetse no mu kuyikorera ubwayo. Hasinywe rero kandi amasezerano abiri azifashishwa mu gushyirwa mu bikorwa, ariyo amasezerano y'impande eshatu hagati ya Guverinoma y'u Rwanda, Guverinoma ya Kenya na Rwanda National Energy Company. Hakazamo n'amasezerano y'ububiko n'ubwikorezi bw'ibikomoka kuri peteroli hagati y'u Rwanda ariyo company yitwa National Energy Company na Kenya Pipeline Company. Aya masezerano yashyizweho umukono n'intambwe ikomeye mu bufatanye bw'ibihugu byo mu karere no mu kwihaza ku bikomoka kuri peteroli. Aho rero zimwe mu nyungu u Rwanda rwiteze mu gukura muri aya masezerano harimo kwihaza no gukoresha ingano y'ibikomoka kuri peteroli mu gihugu, guhangana n'ihungabana ry'isoko ry'ibikomoka kuri peteroli mu karere no ku rwego mpuzamahanga, kurushaho guteza imbere ubufatanye mu by'ubukungu hagati y'u Rwanda na Kenya. Ubufatanye kandi bushimangira ingamba z'u Rwanda zo kongera inzira zikoreshwa mu gutumiza ibikomoka kuri peteroli hagamijwe guharanira ko biboneka ku isoko bihagije kandi mu buryo burambye. Ayo masezerano arahita
ashyirwa mu bikorwa binyuze mu nzego zabugenewe arizo RNK hakazamo na KPC ku bufatanye n'izindi nzego za leta z'ibihugu byombi. Guverinoma y'u Rwanda yiyemeje gukora ibishoboka byose ngo ibikomoka kuri peteroli biboneke mu gihugu mu buryo buhagije kandi buhoraho. Umusozo rero ku bindi bisobanuro mwabaza ubwo rero ni ahangaha ndikubona itangazo baduhaye ari ahangaha rigarukiye, ahubwo amakuru yacu tujye kuba twahita tuyakomereza kuri ino nkuru cyaho rero igihugu cy'u Rwanda cyaburiye Leta z'Ubumwe za Amerika ikomeje gufatira ibihano igihugu cy'u Rwanda. aho Minisitiri Nduhungirehe yaburiye Amerika ikomeje gufatira ibihano igihugu cy'u Rwanda. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yaburiye Leta z'Ubumwe za Amerika ko ibihano byayo bibangamye bidashobora gukemura amakimbirane hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo ko biyongera cyangwa se biba biri kwenyegeza amakimbirane. Tariki 27 Kamena 2025 u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byagiranye amasezerano y'amahoro bifashijwemo na Leta z'Ubumwe za Amerika. Mu ngingo z'ingenzi ziyagize harimo kuba Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba gusenya umutwe wa FDLR naho u Rwanda rugakuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho. Perezida Kagame na Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe na Donald Trump akaba ari perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika ku itariki 4 Ukuboza 2025 umwaka ushize bitabiriye umuhango wabereye i Washington wo gusinya andi masezerano yongerewemo ingingo y'ubufatanye bw'akarere mu iterambere ry'ubukungu. Mu kiganiro n'umunyamakuru Mark Perlman wa France 24 yagiranye na Minisitiri w'Ubutwererane nako Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane akaba bamwita Olivier Nduhungirehe, akaba rero yaragiranye kino kiganiro n'umunyamakuru bita Mark Perlman akaba akorera ikinyamakuru cyitwa France 24. Hanyuma Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko amasezerano ya Washington atatanze umusaruro kubera ko Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje kurenga ku gahenge inakomeza gufasha umutwe wa FDLR anakira abarwanya Leta y'u Rwanda barimo umuhungu wa Juvenal Habyarimana ariwe bita Jean-Luc Habyarimana. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko ku itariki 5 Kamena 2026 Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Marco Rubio yemereye abadepite ko u Rwanda ruri kubahiriza aya masezerano ariko Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo ntacyo yakoze, ibishimangira ubushake buke bwa politike ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro n'umunyamakuru rero yakomeje kujyana n'uyu munyamakuru bita Marco ukorera ikinyamakuru France 24. Muri icyo kiganiro n'abadepite Minisitiri Rubio yababwiye ko afite icyizere ko hagati muri Nyakanga 2026 u Rwanda ruzaba rwakuyeho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho. Minisitiri Nduhungirehe yasobanuye ko ibyo byashingiye ku gitekerezo u Rwanda rwatanze. Rero amakuru yacu tugiye kuhita tuyakomereza kuri ino nkuru y'umukobwa wo mu karere ka Gasabo. aho rero umukobwa w'imyaka 19 akurikiranweho icyaha cyo gukuramo inda y'amezi 7. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Gasabo bwakiriye dosiye y'umukobwa w'imyaka 19 y'amavuko akurikiranweho icyaha cyo gukuramo inda y'amezi 7. icyaha akurikiranweho cyakozwe ku itariki 8 Kamena 2026 kibera mu karere ka Gasabo, umurenge wa Gisozi, akagari ka Ruhango, umudugudu wa Murambi. ubwo rero uregwa yasangarwaga mu rugo aho yakoraga akazi ko mu rugo amaze gukwikuramo inda y'umwana akamushyira mu ndobo yuzuyemo amazi ari naho yasanzwe yapfuye arimo araremba. Ubushinjacyaha bukuru dukesha iyi nkuru buvuga ko mu ibazwa rye uregwa yemeye icyaha, avuga ko umusore wamuteye inda ku itariki 3 z'ukwezi hano se iyi nkuru bashobora kuba baribeshya amatariki
reka twikomereze. Hanyuma rero yasobanuye ko icyatumye akuramo inda ari uko yabonaga atazashobora kurera uwo mwana wenyine kuko umusore wayimuteye ibyo yamwijeje ko bazabana byaheze mu magambo gusa. Icyaha cyo gukuramo inda ku bushake giteganwa kandi gihanishwa ingingo y'123 y'itegeko nimero 38 akarongo kaberamye na 18 ryo ku itariki 30 z'ukwezi kwa munani 2018 mu mbabarire riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, aho rero bazahita zahita rwose ingingo izahita imufata. Inkuru ndi kubona rwose iracanganye cyane. Tuzakomeza dukurikirane iby'iyi nkuru, ubwo rero nitubona andi makuru yisumbuye kuri aya ubwo ngubwo nyine tuzayabagezaho mu makuru ataha. Ahubwo reka tuhite tuva kuri ino nkuru tuhite twigendera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho rero MRDP twirwaneho yatangaje ko yarashe kajugujugu za FARDC. Ubwo ni igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho rero indege yarasiwe Ibaraka. Rero umutwe witwaje intwaro wa MRDP twirwaneho watangaje ko warasiye kajugujugu ebyiri za gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Baraka uherereye muri teritwari ya Fizi. Aya makuru yemejwe n'umwe mu ba ofisiye bakuru ba MRDP twirwaneho PC Mavugo, avuze ko izo kajugujugu zarashwe ubwo zari zivuye kugaba ibitero muri komine ya Minembwe ihuza teritwari ya Fizi, Ovira na Mwenga. Rero mbere y'itangazwa ry'aya makuru, abaturage bo mu gace kayegereye ikibuga cy'indege cya Baraka bari bavuze ko urusaku rw'iturika rikomeye bivugwa ko byatewe n'igitero cya drone. Amakuru kandi avuga ko iyo drone yarashe ikigo cy'ingabo z'u Burundi giherereye muri Baraka. Izo ngabo ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gufasha FARDC mu rugamba ihanganyemo na MRDP twirwaneho ndetse n'ihuriro rya FCM 23. Mu minsi ishize ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'iz'u Burundi, umutwe wa FDLR, imitwe ya Wazalendo, P5 ndetse n'abacancuro b'abanyamahanga bakomeje kugaba ibitero muri Minembwe. Hagati muri Kamena 2026 izi ngabo n'imitwe byagerageje gufata Minembwe, ariko MRDP twirwaneho ibifashijwemo na AFC M23 ibasha gusubiza inyuma ibitero. MRDP twirwaneho na AFC M23 byatangaje ko mu gihe ibitero bikomeje bizakomeza kwirwanaho no kurinda abasivili bavuga ko bugarijwe n'umutekano muke muri kariya gace. Rero amakuru yacu bakunze mwadukurikiye kuva dutangiye, ano makuru yatugejeje ku musozo nanga tuyasoreje. Reka ngushimire wewe wafashe umwanya wawe ukadukurikiye kuva atuyatangiye kugeza ubu ngubu. Hanyuma rero niba ari bo bwa mbere ukurikiye ibiganiro cyangwa se ano makuru kuri YouTube yitwa Makuru Now TV, ndagira ngo nkwibutse ko ino channel igaruka ku makuru ari kuvugwa hirya no hino ku isi, ndetse tubagezaho amakuru yuko isi yiwe nuko yaramutse. Hanyuma rero niba ari bwo bwa mbere ndagusaba gukora subscribe, nyabuneka mukore subscribe muri benshi kugira ngo turebe ko twakomeza kuzamura umubare w'abakurikira ibiganiro ndetse n'amakuru adushyira kuri no muyoboro wa YouTube. Hanyuma rero ukanda subscribe, ushyire no kunzogera, ukande like na share na comment. Hanyuma kandi ikindi ndagushishikariza gukomeza no gukurikira ibindi biganiro twamaze gushyira kuri no muyoboro wa YouTube witwa Amakuru Now TV. Ikindi rero nuko indi sango y'amakuru iraza kubajyaho mu masaha ari imbere. Reka shimira ikipe ngari yamfashije muri studio za Fisobihudu Entertainment, harimo abamfashije kwegeranya no makuru, abamfashije ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo amajwi abashe kubageraho neza. Abari bumfashe rero kuba nana ka prodinga ano makuru akabajya no ku muyoboro wa YouTube, bose ndabashimiye. Mbanze no kubiseguraho ku munsi w'ejo ibiganiro twakoze sound ntago yari imeze neza, byatewe nuko twagize ikibazo tekinike, microphone ntago azaturikaga neza, ariko
ubu ngubu murumva ko byakemutse noneho. Hanyuma rero muri studio mwari muri kumwe na Fiston Silva tuze gura amasaha ari imbere. Hagati aho ngaho Imana ikomeze ibatize ubuzima n'amafaranga, ibahe kuramba ndetse inabahe n'amafaranga byose. Rero turaza gura amasaha ari imbere. Bye bye, mukomeze mugire ibihe byiza. Amakuru Now TV, we are to give you update.